Nuhu, Mungu aliangamiza watu wengi sana kwa sababu ya hizi dhambi tulizozitenda. Lakini ndugu yangu, watu wengi sana tunakosewa. Wengine tunakosana na ndugu zetu, wengine tunakosana na kaka zetu, wengine tunakosana na dada zetu, wengine tunakosana na wake zetu. Lakini ndugu yangu, jaribu kuweka neno msamaha, kwa sababu unapokuwa na msamaha ndani ya moyo wako, basi hakuna kitu kitakachokushinda. Maana kila kitu utakichukulia rahisi sana, kwa sababu jambo lilokuwa ndani ya moyo wako ni kusamehe watu. Ndugu yangu, nitasikia furaha sana kukusikia kwamba unamtamkia adui yako kwamba nimekusamehe. Jaribu kusamehe watu wanao